asa adwuma no nkoyie akanya bi wom na de wo kira fa de duru ba bi kura na atade nyina ye ka ho asem ne nim sa atade so se bobo nanso Ghana fo ye pɛ wo ye de nyina be fra no mo posa papa yi a enti ne se no na bi mo ha omo ada ne Thomas wo gidie bia ni wonum se ye be konkan nanso kwase se de tie bia no be yire ne ho na ne ye waposa mu a enti fa di kan ne de Ghana fo dodo na ba mbuisa nso mo hwɛ ni pa na se de bo a ye bo de nya Ghana bobo adane kura obeka se nkwada bi bo bechem FC fo na won bobo no ani na ho tina dodo na ba mu abu ofa to so mienu ye ba ya ne ye pass ball no asima be se aduanan so ene ne abedi ba kuman oh pani no piama no tentenwa ene tentenwa no wura wonom abrante ba ko gina kire nanimu ani asoro na atena ena aka sei ene ye didimu a sima aduoso ye bowura mu apɛ na abrante Jordan oninua pani ya dede wopia ya na ne ekoto abrante Rahman anim wopia ko anim no ene wotwe ba mfimfin sa se pate gina ho woto ne ho ne asoro atena na wo so checheche na Ghana fo be hwani gie na je se wo hwe ma no ayanya no okeka bomu ayanya no eni omusi akan Guinea Bissau afei Benin fo ene Cameroon fo wonum nyina ye sa wonum ho ayanyuna bedi wonum anim kan na meka se Mubarak Yakubu enanya trotrom wate asikrom no manfo no jai sade o musi tutubie no we hamponi o na ne yebeko yanimu Yakubu yesi o manfo ani agi yentie wa ede na akoso ene na agina obiri hu betremu awo cycle my bet anim ho pa and the cycle kokor je their face are very suspicious just a uche mani mpa je say mo atam ka papa na ni gie ani arafo nyina ka je say and then my bet anim ara obiri etewani e je process ina mania dia ma ene mehu ne menka me din de John utimu se film na e Ghana mu no te say asapa ene mani jaadie no ye de nyame ase bibie mu no Bible se mfa ase da nyame em se de asie na kwasia pia na ho ahwani no nyina ye fa ntuachi ye nkonko ye nim nye nyire ho na de aka wo ye nim no na na so me de me di se cap no ye de be pa ne live e da se be e da fa ba so ko jongo kakra manzima kan za na ma jinka me cheni se ade bia mu nyame ne hene ndemfa asedama otwedi ampo boss ro ba asase ono na asedan hene de ono ye pa sedama na no no twatu akaka me kan se ade bia enya to boss because se odo wotu nyame so ade nyina adi bo na wie bibia mu no ye to boss ono nim ko be fa so ade wakodu ba bia wo foto kodu na se ade fa se between the papaya ade do na fa mistake me yo me na me kata no original one da me kan se masa ko cha kwase pia na me hu se oni asomo jan problem bi wo ho ene no ma me hu because maybe just so you know Bamani ani tuni da maybe bad na compare you know Bamani ani ari Bamani ani I don't maybe just from them me never just ya me basa me na kwata pia me you wa nga se me ka tell masa me ni bra pleno maybe just communist somebody o me nem kwa ke na oni ke say aka na ni ni what does it una tabanti ta arai ara bora me pa na ko asobo jodi ayo masa me no ya wini amada ruma na ni obri awe na chese we kwa me nkroma kan kokase na chiri ho emrante na good tokro no mtia sa uwure mu no wo mo so de no ani gi aba no obisi na ni ansanse ono de wota na chi amobi nti ne yenso ya hye no enye na nigi sa na Ghana te na yenko yanim sade atia no ene ye den ya no a de asie no a na asie enkokọ hwete a omunya aduani di eno ntese kokọ enim adwumaden no aye no adidie ye koka so a na kofie jesu ho Ghana fo bia wo ka so anso se de akoso mani agye na se omuru awo kofi madoe allo kofi kaswafo kire se Ghana di nkunim mani je ho ana etisen sabe no kasa de bo no de wini na se di nkunim ja manfo ni agye dia manfo na be chewa agye no so se bo ne koye ni mo adi wa kwa ba do eja wapo mo bo no wini dan oh so far the bo ne wa woni tia se woni de koso wini ba coach no wa bon kakra abon ni se eso tutu nema yi boss ne change si bi no enkoyi asa waja no na ko tra be zo na ya busum na oti wonu mu ye hu adwuma bi a ye ho no de ye wini ye next match de me yeso se be mi bi na o se na waka mbode eza membo na ma mentimi support brasa ye ko Ghana ye bare nti amago no wini e krampo ba o de same no o ma ya de
ye bo mpa say next match no ye bo mpa say next match no o metua awini ama na ye so ye wato e BP o tira waka anyanya bia na ye coach no na me pese me bisa ne say oni first 11 ana first 11 yanka sa wo friend first 11 oni bia na enne ye di we mu na ebo ochina ye di we mu na ebo ochina eti we mu one cancer ntire coach ni na onye ni selection yi okay obo so do am for je wakaza dia me waka ni say we born na nkasa dia wo say ye win no enye we na wo say ye win o first match second match wo say ye win na enye we na we na dia had say any kotoko ne liberty na ebobo enti ne me hu obo na to say am for ni win but am for ni yesa so say born na coach na nkasa na selection enye papa bia sa you na kaswafo so na yete wonum ka ewo honum no se yani agye nanso ya weni nanso ya nyie atese question mark bebre wo ho sanse team atwotwo wuro bebre di animu a yakoi no se ya malio se ya Nigeria o enya brewa bayira brewa dwo wo adwumaye yawo adwumaye adwenkyere te se hwene obia de epia nanim ti wo hunu se de ohunu na ye ofa o se abrante hwene fe enye ofa nso we de hwene we de nko yi sa na pepepe na tie na yakoya nimu aseme kase Ghana fo buafu yatra bobo no Ghana fo buafu pa adene a wo mo se yenkote ayete se mmrahye bedwafo se o dollars no pepe ya hanu wakoje wode ba besi dankakraka be se nkonwa aha na aduonum ebekom no makwa akotrema kwahye mara memmen no mse mrasu be na mbehye no mayi mu amokwa akotena sa akonwa no mu ene Ghana fo keka bi pa de akire mpanimfo ni nyina ne se kasamafo mo memrahye bedwafia cha mehene Professor Aaron Mike Okoi papai ene ne ye wo ho a no akopa ntoma bi se wo pae a se yesi ebesi mrahye bedwafie no foforo kakraka na wayi ho ntoma se de esi aye no no ene efe pa na wo kire mu a na chese wo hanipa na ode ne nsa no adwini adidi sa adwini na chese waya ma na yakono enti wonim se ene Ghana wode bebe ye be so mboko na Ghana fo se pu ye be so de be mboko sika we mbaji sika we de abesi na de okoyuka wo mrahye bedwafie wo montete bench so de Pentecost for transfer mu krom sa fo ibi tententen na matretrem na mo fa bi sisi na mo ntena so na mo betra se mo betu sika we na egu na brantia wo bo amane emaye kwadwo mensa brampa ene ne woni omanfo didi nkomo a ene ja omanfo no so kirekire omadwuma na yentie sede adwenkyira hodo omanfo de omaka e de afa sa ansem yi hu Bombesi parliamenters na wana abu the kind of situation we had at this moment, you know, we don't have any prudent use of our resources than to use it to build what Parliament House or whatever. I don't think it's a priority at this moment. From the Ghana for this askan ko si dana ma mpenifo mo atrem enti wanka sa this askan ko si amano na che se won dwin Ghana for ho wanja yi parliament fufuro na opese onsi no wanja isi na fa sa askan na fam esi school fufuro school bi wei eya Ghana fo binum adwenkyere na wote ye no na professor ewole gonsuapon mu wo kira manyosem wabenimu Ransford Edward Jampo ana wose ene yanka wo ye nioma bi yempuntu nyuma nesi wonu obi ahunu bisa mpade na siwei yempuntu nyuma efe eboa o manu mpuntu akeye na momoman ti bi o mu sabre no nye de ehia yen ene sem na hye badwafo ebe ka kire so mu hia damfoforo ntie nkosi ma wom wose ye no de enye de ehia yen no ye chechire o man no atore bi a ehia huge edifices nioma bi o ho a ese yetumi ye na nasefo but emre pap na kire se parliament building ye for say isha na nipa nkoho ana say bibinti edan na nya ye wosika etumi ye but as I say ye ni ehia ansana ya ne efata am say niama bebre wo ho a ehia yen so man even parliament na nkasa ne madwim feel say omoma no hia omutitiru no ene say so omohwe edwuma na emrapon de amom so omonye no so omo review no mo so omoye na omoye ni ya because parliament in my view is one of the weakest countervailing mechanisms in the system. They are supposed to check the exercise of the executive powers. What I say, they are supposed to perform the role of representation, legislation, oversight, responsibility, and then also control the public affairs. So, a Juma constitution at the Amomi, so Moyano. My dream on Omun to me, and Sanya, as I say, Moye. Professor Jampo, Naniabre Papai, or Chadi Legonsiapomu, and out in Edward Ransford Jampo. Was it o mai dia hia ye pa
enye ne sem na hye bedwafo wonom ebesi dan foforo na akotena mu aha ya Adom 106.3 FM so asante mantam ye nhyira 104.5 wo so agi bie to apete no ne adioso Facebook lives ye dwagu nti wo to aye ho na ne wo dia ma onua wo like na wo share na chese ye no nyina na ebo adwenkyere no fato enankunim no wani gi ya na wani anye ebre no ye bekenkan nyina dia ma na yankoyanim yakoyanim ana ene abade atudwa wo chemkyere se wo ye hyehyɛ ya keke kanoma dia sisi ani pepepe na wahwe hunu se mobile phones ahodo ni nyina no ye be register wo chese eno yade a wo ye de ba bebo ase de be ya de friend se cyber crime kwabra ne kokotena befo kwantempon so na chese wo bu nipa fa so krono bo ahodo ni no ma ahodo ye fa so a emwa no eti se register mobile phones ahodo ni nyina no a ebetimi aboa papa ama saade no yatimi akon atiatimi atuase ama Ghana ho adwoyen communications minister ye honorable Esra Owusu Ekufo eno de atodwa wo chemu no ne Adom Kasiebo ye nua be ma wo gina na mu Ghana mra se badafie honorable fo no ho abedna gwakwase santesi edu eno ne di nkomo eno chese sabre ya wo kase kura no chese proposal no kura wo de akomra se badwam kura se be ya ya be approve ni tentem na munya approve pe no ma sase ye sa adwuma no no gidi ye pa se so mo sha se register mobile phones ahodo no a ebe bua masaba kram to atwa e wekure mu a eye hyehye ya wode ba bebi no mo fa sa kwan so the unauthorized ways the sa phones bi ba o ba beton ebi no mo so the phones ni bi a say ya unlock fan ko si hi because amano ni untumi use wo ho no ya lock ti ya de ba ha say ni ababa be unlock ya break ya ye ne ho ahwan ebi wo ho a ya wia ni de ababa be go o ma mu ha grey phones ni nyina bebre ho nyan afrafram nyina na ye papa enti ye nhyehyɛ bi a afie bɛkɔ awiye no ye nsoso sɛ de abrokyire tumi lock phones no ye de bi eba ha phone bi e wo memu hasen no ye be register one register ye be ma notification sɛ u phone ya u use ye register enti kona ko register u register ya hwɛ sɛ eye papa na enye ana ye tumi aye sa test ni nyina na ye hu sɛ ye de ha be bebre wo memu ha na ye sa nhyehyɛ na ye ma period no na say ya register no so yetumi block na wontumi use wo network bia so sa ehyehyɛ na ye Central Equipment Identity Registry na ye de eba no eno so be linked to international database no heti wasafo no kire se we kura no cabinet wade nkira nkata ne kokogo manim kura na boa momatimi agiatum na sanhyehyɛ timi aba betrase no se ye nonko na sabakram ne danchenya nei ewia mobile phone obi asnache wa wode ka na mwana luvers no robe wa hwere kaka o bam ni apeja phone de ko wo be daniel de phone ni abe you phone o se sa de kra no ye start se register phone so no a phone ye wie to betwa sanse wo no kwa wo be wie phone no kra no a lock ni no madada so e na fe dia no kwa untimi fa nko ye hwe de so wie akoto ball lem keke e nche be bua ma phone wie no so e to betwa eno ane se wa kojina kona baby circle ana baby aton na obi de sim card a she no use enti ema amanfo sa bone no koso because eno a fast moving item wunya wura ne bo of nti o pa ne ato iPhone we pa na obi ato enti ama omo a ewia ebo sa akro no doso na ye de san hyehyɛ ne ba wa register o phone na o report se ayera eno ane se ya lock enti eno the sim card bi ehye mu a enye adwuma na ebetumi nso so trace ehun se asemasi the sim card ehye na ye ne mobile phone companies ne nso so ene bambofo no aye ba ko aye adwuma na yatumi abre saa ohaw no ase eno danche kra no so a wa chembi ma kyerese saa mobile phone users ya ye wo hoyi uye ya application we no aye no dia to phone no so no install wase ye hwe pa sanse app bebre wo ho a wo install to phone no so etimi de wo hawa hodo de ba etia no so emi na ho yankasa nso ye download applications a yenye careful na yenkan se application ya ye pese ye de eto ye phone yi su ni ye pese ye no eno questions na ebisa ye na to de bia click yes if you want to you know na can't say
meji wo address book details meji wo location baby awo bia phone no betumi a kire me na mehu baby awo wo phone book address e wo mu nyina metumi aye wo camera e betumi akowuram wo pictures wo media e betumi akotwe saa eyi ni nyina e wo mu e ka kire na yem mpepepere ne yen kan ye pentam a download sa app na use ninti eno ani a click yes eno wa ma wo hu kwan se omontwe sa information nyina emfiri ufo tiwe ye mobile phone hu komo na eslo usuekufu communication minister die no na ye de ni kire kade wa poemantam mu abaya wanya mfirinhye dunsia na ye frɛ no frima assumin wose wone bema enetie Fred Gagblazu wanya mfirinhye du no ba ko na wo ho da ko na bema na ka chense se de ade no kro no ntimi ne ntwempra bi enu nti wonde okopɛ foforo kwada nso kura da no ya nso he twire ye no twire bi o junior high school die ye junior ye twam ya o mu wie ena o wie bi se wo no te wo no wo mpana na brante ne ka so no na gya no se wo no nte ne ho asesa san se de osia mo dɔkɔ no mu no ene de ebesi asagro okoba wura brante de mo koya ababa wa foforo kora wo no so ye frɛ no se frima vada yeboa no no ehye dem ho no so mfirinhye dunsia saa junior high school no gya ye wanwie ena che sa brante wo no ne hyehye wo no se a wo nte ne ho ase na asagro ene ababa wa assuming abaya mpofrima twe sekan ene su wodede wo Gagblazu de wo no ma brante ne wonsomo kaja nene anopai Captain Smart dwumadi odi e wadom FM so dwa so nsem so ena semi ababa wa frima ni nua ebetumu a kire se ya no asem kase asie ni o mia me nua ba ya nkwada kura da no ye okotwe so hwe wi ya nya huhu so nsunsanso kotwe mpena sa brante ase wona jam frinhye du no ba ko ba a wono so nya frinhye du nsia no kuratwe tantan kuratwe fon kwada wa hu se twe kura atwe se kan a wodi a wo bema akunu se meka sei akwakoye aban amane yi Bo be 11 no ana mo fi ame se me nua no bi dade awo no nti me dia na binji ni se no kura nti me kwae no e kwa mo akire ho na ya no kura se obi akuru anaja ya tata granti ne mpran na akuru na mpran ne ku no oni ga ba ku awo ana osa de ti ba ku nti ya se issue bi ba ne de oni na wo ne ma mi ntem ana oye se obafre ba ku na wapa ne chelse de oye no anye no yi nti akoto pani se omonko na omonko pa ne ma me ne chew nti pani ni saja eje so floor ba na one na wo no e ba na omususu hu nti ofla na obi so yeso obi o kuroma na ofla e wa kunu ni se omla na mini ana fro le yele ke omla nti o wa ha oba na wo mini ana nchen nti oba no se da de ni kura na odi fi akoyo se den papa ni de minti minchire eso ba no ba ye na mini ana eso ni sase na aden nti so ni so e no de dade no e wo ne boso oh asempa de wiase ye TV frihye du nsia ba atwempra hu se obi nso gye ne bema wona ne hyehye ho aduonu nsia ba no taxi driver obi o twi taxi won hweso nyina dwuma kwada asabre mi ka se wo se amu no de asie kade aban ya asabia na kwa bibrema posifo ne ye senkaja ye ne wo bedi nkomo ne ebusa won masemi nanso ye bono a ye nsa anka na yeguso asemi afi na asie nti brepam no ye de nyina betu ya na Vodafone si bosu bando bi aba bosu ba ko penso na ba ya na ba mo bia se de be ya obeye oga no ani agenti na wotwe awieye ene mo am use Vodafone mo am hunu bi mo am de tonkra no ene me kora menya bi kama pa ene se tie nie bosu bando 5 cd pen na ato na wa hu se o enjoy 5 gigabytes a che se 300 minutes o de be browse na o de kasa ene di pese o de ye bia no ene musa de obeye nie star 5588 hash star 5588 hash no pianati na je se ko krom bosu bando na won saka no eni gie mu a eye kama papa MTN achade ndia na apa ade ma odofo enti watu din MTN gift bundle eno udi abayan se star 527 hash star 527 hash na kotom krom tu bobo anu a na ne won so achade wo de ma adofo ani gie se tue ni aba na odo nso de e ode yi enti ma odo ensanka bundle ni bi gift no fama no
why no fan browser sang on fan snap sang na fe wo stream sang na chese ni gie nko a Trust Roofing Company Limited ene ba ko biom de bebo me frɛ no Color Supreme Plus eno ana pepe pa no ho pepe futuro ni finfiri nkyɛnse no so finhia duo no ani si achi besi akyire ompe we na de na apɛ de bodan so ahode ni wo makono sameka say kaswa my 11 asie ye hom no mdi hwani mu kwaswa kwantempon no aso malam kwantempon so mo ho wini ba wo kwa ba bi o mo chi nua no budumbram omunie Sasabi Junction do dua omo ho nyanya no kwantempon so uduru ICG kaswa ICG opposite wono a afi Congo Villa wono ne Crown Filling Station di hwani mu frɛ wono me 0302 850802 wono ebeje so na wonim se nya aduro nko a na sa yade ye wo kwan foforo ya fa so tu yade ase eno na Grace Homeopathic Clinic diaba tema no mo ene ye wo mbema ho atɔ kama pa na akoduru wo so se wo mu a ye nya abotre de ma na yade no ye nunu na se ama ne kɔ de konso hu sampa ho atɔ fa ho bɔ wonom yade bɛn se de etie bia no obɛhwɛ na wagina wonan so high sense double promo no so enie fridge na fe gas cooker ya tetiri nyina bo so fridge no sizes bia on sabeka ye ona hodo ena gas cooker no so enwe da chin so ogu se de tia ne tie ya extra long century pad amwase sana bibifo frɛ no ne no eboa pa esanse mu no eda moton enti nya abotre akwada wasi so a wokɔ afikyire na pani a wafiky kromu no wode mo a ɛma mpemfa ho ene ye hye ho a obi ehu kura so amwase timitumrika ye de ope bia Bella ointment eno enema odasani wedie makacho se wedie nsire nkokwan se kro ama ayese African map abetu ase na ho atoto so obu aba na anim na ayese fufu ato abuo mu pompon twetwetwem nyina bepa afiri pimples ebe ye afiri kama na fe ama ho so ato apropro na ntema propro kan ebetu ase aha ana nwumre no nsia kase no ye de ni nyina esie esan akokansie ni ntia nche ebesan akwagoprama so na ye nwumre yesi adwa ekenkan ye na ya tiefo anyame akira mo da ne da nyina mo ne yen etie no eye me obri yaboa Phantom from mini Nana AJ Obrimpong CP. Now was happy birthday and bright or henny and ponsa. If Felix Akono our multimedia and a fee mabana our dokochua. I see and come on Wamoba anyway. Sansuna Patricia Hansen. Oya Juma item drugs and I would also happy birthday and come on. Now lamle happy birthday in advance. Watchina. Na udi yeso yakọ sisi a na afia ko kansie no hyehyehye ekọ akoto aso Canada nsifo e DBS ya mamontia se abin hyehyehye